Bediang sopa ya piparoki paraloki para jor sasisin saka simplai story. Ka election banjit yaki nong mikmat saka ying dorbar tau an ka jela kala nang jan. Bagi kandidat naki konstituensi baper kelas dang banyalap yaki nong rim bagi yang banyo yaka jing kersan jong ki pajbak. Ka arpun yo pen usla konstituensi kadai ka way naki konstituensi ka baki pajbak ki pai kemat pa mentah namar ya kan konstituensi lami kemat da way naki MLA bapau kemat ka jaj ben revokasi iba Preston Tensong ibalong idiputi chief minister ka jela nado usnem arhajar katpra haka sorkar MDA balayalam da ukon rasangma kum u chief minister lada supai naki jingsya kan tho baki jingsya kan no ba imado Preston isya social media ikumba om don jingkermen syuei ba in job house nem arhajar arhulai penban ka jingsya kalong paka jing job ka jing rem jong iba Preston kam syong haka jing yaro lane ka jing ben jong ki pajba ha social media hendrei tang ki pajba ka pen usla konstituensi ki balapalat kat pras nem kerta bat ki badon ya ka epic kila ban aya ka rai na ka mentaka job bat ka rem jong i haus nem arhajar arhulai ajing kali ka bami mentaka long hato ki pajba ka pen usla konstituensi kibon kiba kersian lani kibom kersian yai kumuway na ki MLA upala job na do usnem arhajalai hato ilayo ika jing ejong kambon ki pajba kapan usla konstituensi lani dang bon kiba isi bat kibom kersian yai banyo ya ka jubab jong kitay ki jing keli to mentangin ya pai saka result jong ka election arhajar khat prabat arhajar khat lai ya bisyar kumno imadu Preston iyo ya kajing job bat kajing kersian ki pajbak house nem arhajar khalai dan laingut ki kandidat ki bayak hun na penusla konstituensi kita gilong iba Preston Tensong ikong banalari kongwar bat iba don masar akan election iba Preston Tensong ilalong unong job tagaba penlem ya kita ki arngon house nem arhajar khat prapat dan hado reungut ki kandidat ki bayak hun na penusla konstituensi kita kilong iba Preston Tensong iba Neru Suting kong Chris Mary Karpuri i Dr. Jellington Rendong iba Bantai Langsing Romnong bat iba Dennis Tensian lada pai sa kajing yok bot imadu Preston house nem arhajar khat lai kalong saupun reu ponjiron reu persen kabamut kat arhajar ars pa san poway boards bat kiway pat layo san powlay pon kendai pow saw persen kabamut kasawajar lais pa saw pow kendai board lada pai sa kajing yo board imadu Preston house nem arhajar kat prapan ilayo kat arhajar pras pa nyaw board kabamut saw pow ar pon lay pow san persen kiway pat kilayo kat nyaw hajar saw pa lay poway board kabamut san punyo pon henreu pusan persen lada supaya kita ki jingken haneng hakita ki arteli ki election apenusla konstituensi dang bon ki bom kersian ya imadu Preston ban ya ki ba kersian henrei acing don bon ki kandidat kala pelong ya i ban job da kabasuk kum UMLA nakate ki konstituensi iman lada ya kun para marway kajinya kun persya ya i kanlong kabayak hajba lada pai saus nem arhajar arpulai lese kajing yakun hakate ka konstituensi kanlong kabak hamper namar kajing mino ki arngut ki nong kersan barat ba jong i ban yakun hino ya ka election kala barwan ra katto kat negi jingkela hakarukom kersan ki pajba iya ki kandidat wala election kiba job day tang kito kiba kamnang ban yalai kai politics namar kumba don kiba ong baka politics kadai ka jing yalai kai tangba kadai pat ka jing yalai kai ka baca clear kumba long hadu mentah kandidat kibalati kena banyak hun ya ka election arhajar arpulai na penusla konstituensi kilong imadu Preston Tensong naka NPP iba Edmond Kongai naka TMC iba Anthony Kongwang naka UDP bat kumbalapan benar naka way nakilat patay kubor ba iba Don Masaru inyakun kum ukertong simet
Lada pai syaki election baladep. Kajinya kuna penusla konstituensi kadaibet. Iba Preston dan Song persya ia ka UDP. Namar hakatai ke konstituensi. Kibot bang ka UDP lanbah. Akan ika ganti ka bamenta. Ukay tor bapau nam karihasi iba Anthony Khongwang. Ini ak hun nakatiket jong ka UDP. Ba satang kapor kan batay. Lain la ni emban penlim ya o legend. Ubala job lenter la sausin. Paralok kumnopis ngaw syapang kajing yakun yaka election MLA na penusla konstituensi. Hato imado Preston indang job yang nakatay ka konstituensi. Hato kajing mikno ki arngut kinong kersian jong iba Edmond bat iba Anthony kan kita ya iba Preston bandang batbiang yaka penusla konstituensi. Ada irem mai uaipat uban job. Penpau ya kijing perkhadjung pi lengba ki komen setata do bang ne sembiang haka wei pat ka video ku blai sibun.